Sanibonani-ke mzwa kwethu lokhulumayo njengamanje uShwima Ntombazane. Ngiyacabanga abafethu akekho osengazi manje emhlabeni wonke ukuthi kwenzakalani. Bafethu ke njengoba nazi ukuthi nginithembisile ukuthi ngikhiphe i-EP iyaphuma nangempela ke bafethu i-EP yami isihloko sayo sithi Imvelo kaMdali. Lomhlaba vele bengowethu sisabale vele bengowethu sisabale ukhona imfihlakalo yakhanayo nanjalo Engithanda ukudlulisa kakhulu ke bafethu othandayo ukuyizwa nothandayo ukuthekeza ukuthi kwenziweni iyatholakala kwaMayimayi ngomhla ka1 iyatholakala futhi eworkshop mawuseThekwini uyayithola eworkshop uvuke nje kuseni ngolhlanu uyibheke khona uzoyithola khona uzobe beyiphethe lapha ufike uthathe uzwe nawe ukuthi kwenzakalani. Ake sithole umntwana ngikhathele manje sithando sami ngoba isibili leminyaka sithandana. Ake sithole umntwana ngikhathele manje sithando sami ngoba isibili leminyaka sithandana. Sibese sithi kasinenzele nje ama-CD amancane noma yona ingakapheleli ingoma ephelele kodwa sathi senze nje ama-CD amafishane ukuthi nani nikwazi ukuthi mawusemotweni edlala i-CD uyizwe nayo nomunye ayizwe nayo omunye uzoyithola futhi aphetholakala khona. Ngiyabonga kakhulu. Solala sibabili kodwa siyovuka sibathathu ngoba imvelo kaMdali solala sibabili kodwa siyovuka sibathathu. Ake sithole umntwana ngikhathele manje